wanaangalia barabara. Ladies and gentlemen, hapa tuko Lumumba Drive Roysambu na tuko na wenzetu hapa. Tungependa kwamba watuambie ni nini ambaye inaendelea inafanya kuna maandamano siku ya leo mahali hapa. Sijui nani anaweza tuambia. Tuko na mwanadada hapa. Unaweza tuambia ni wanakimbia. Tungependa mtuambie kwamba nini ambaye inaendelea. Mnahepa wote. Tuko na jamaa fulani hapa ambaye tungependa kujua kwamba nini ambaye inafanya ileta hii issue ambayo inaendelea hapa. Tuambie tu kiufupi tu nini ambaye inaendelea. Barabara inakaa soko. Ehe. Ndio imeleta maandamano. We. Lazima watu wa video wakuje sasa kuna. Usifunge mlango. Sio rafiki yangu. Mheshimiwa. Salama sana, karibuni. Nini nafanya mnagoma? Tunagoma barabara. Okay. Sasa tunataka mashamba. Sawa. Okay.